tu ziak tu puite tu lo thian Facebook group a October ni som ni paruk sang ni le som pahnia aposa apos nu lok October ni som ni le pariat sang ni le som pahnia athi ani athu ziak kan chiar ma in post comment na pakhat kan tar lang masalok don ani he thu a zian niwa hian athi zui han ti ringot hian a sei fia lo he athu post ngor hi angai nom pi lama a pena hian thil pa ngai lo thil ngai nom le beng ver tak si thil ni ngai si hi a thleng tlata chu ka soi tum po ani ama pana soi khi na truk do na ani wangin dam sam lo dawina oma chu milai chuan a tharaw chuaka ama po thu thleng seya amulai po ama ain mu ani minute som panga nu vela aron harle a he mi hun lai hi October ni som ni paruk sang ni le som pahni ania atharaw chuan nuwa aron harle chi hian he thu hi aziak deuh ngal ni inalang athil ton hun le ni a soile he athu pos hun le ni hi ainang tlat ani ama po hian dam sam lo na boi deuh chunga aziak ti a hriat khop mai he ti khop a ziak mi ni chunga a type sual na sat viau na chan po hi ana viau ti a hriat tum dang angin a edit pe ilo ti po a hriat ani chuti chuan he thila ton nu he thu a post vek nu ni na ni som ni pariat October sang ni le som pahnia athi zui ta ani alo thilok hi ama khop maya athi don nai wangin ti hian alo om lok ti na ni atharaw achu lok le athi tak inkar hun zim te a he thu hi alo postman shamani ama awi om pi lama he thil thendan amak na lai hi kan hriat ta na ka tu chu ani athil ton tak chang ajiana kathi ti thu pui manga tu a post nu ni le ka athi tak ani phu chop ani lova thil thang tak ani na hi amak na lai chu ani hriat na danglam tak ne na athu post nu nong ber chu hei hi ani voin October ni som ni paruk sang ni le som pahni hi katan chuan theihil theilo ni rap thlak le ha thlak kadam chunga kala ton ngai reng lo thil ka ton na ni ani mani mobile phone tur po ni se soizel mai hi thuziak mi te ti tur chuan si kadam lova ka ke veilam hi tun ma in rui lo wangin a cheto ma se van nei thlak takin kum sang ni le pakwa khan kamal pui vun la tha in mun li la ya an bel le a him thaviawa tharum tho na lam chi na reng thok tam lo tura riat tir kani tun nai thakhat liam ta vel tang khan ka ke veilam artui chung chi a an bel na aron khoklat maya anangar hle a kalpo ka kalcha thei lo ani taber mundanga ero thalo po om lem lo dam doi profen ka ea ka vun bel na ron chele lai chu uluk takin ka dressinga ma po son le tan deuh ni in ka hria tha se ka ti luat awang in mutha chop po ka ni theia eng po ni se tuna ka thil soi tur hi dot ani lova kamu mang mai la ani heklo ana aron chuat chuan ka thala ron thawa ka khosi khian na men lovin min tuam ngala ka tluna a boi thlak ve du ang reng thin heti thleng hi thuma china data ila hriat lo karin damdo chak tak ka ewang le ka choi a tui thlot box si lo wangin ka chaw le a chuta chapa zan ka moyel thei mo mal box si lo kan in hi a chhong ani a achung bera keima thol fe in ka oma an hnuaya kanu pindan choi na pindan TV en na sitting room ran pa tarote te kan siam ve diata zan kamu thei ngai lo ti a hriat awangin kanu hian jing lama hi chuan cho ei tur po in min kai tho ngai lem lo kan in app chi a hian kanulal hlein dor a siam ve a mun phia thing fak le bol hlo ru na mei hol thuk em chem pui le dang te azuara kanu nen chawa choi hi chu anuam kan ti thin lo awang in jing tuk chuan kil pui tan kan son thina tuk in po dar som ri don ruaya ka tho chuak ve chaka kanu chu kanulal nei dora alo thu a mingon mo a kutzai jerin cho in ei to em katia alu athinga kong khar pui chu ain hol kal ringata kaluta mai ka phi zo ka ha ka not le a heti lai hian kanulal lei chu an lo luta tuk chuan kan siam zui ngal mol mola
ka ke chu ana fik ngat ngat hle mai ma se ka sei chuak du lem lova chaw po chu bar thum vel o ka bara ka khamsan taringot mai ni na tho tur ka nga ti ka hria ma se ka pe ringang lova TV ai mem channel a chuan speaker senior velam pakhat ni ngei tur hian thahnem ngai som paling ko du le tlok zetin pathian thu asoya uluk dewin han ngai thlai la chuan ngai nam fe tur po ni in ka hria a oki a han ti skuam floor vel dan te chu abuami ang thlap ani mai wanglai ni chanchin bu ka chhiar pa bok news ke en pa zo reng boka ka in mu ka nu chu than om te in vela nilum ai tumin achuaka keima chuin TV chu ka ena chuti lai chun taksa hi chawna me lo hian aron chawa kamit sul sula engtin chi nge kom ka soi thiam to tlat lo pindan veilam thuliang seamu kani chutatang chuan TV po ka en ma se pindan dinglam atanga en angin ka in mutlat mai ni chuta ngai thawak loin ka han hoi kuala thuthleng sia tlalek leka mi pakhat mu hi ka hmuwa ka han en chianga keima ni tlatin ka hria ka han bel chiang le zuala keima ka ni ti ka hrata voile khata hlau na hi minon tham thuta hetia ka buai vel chung hi ka hrathiam lo kan nu thian da pani hi an lo kala ka mut dan te noi chu a fel hlel ti an hmu ani nge yang puya ti in min kai tho tumin ka oma te an nema an bula ka dinga engkim chu ka hmu veka keima ringot ke ngai tu awang ani nge yang thlarau thale thlarau thalo po ka hmu ka hrelo shem mun emo van ram em po engma ka hmu chuang lo ma se ka hmu lo awang in chung mun te chu om lo tak tak ti ero ka ni lo rei ani lo ve minute som pang nuwa chuan ka ron har le hlol mai min lo din hual tu to maya a hril hai thlak du khop mai